udunuza kudunuswana. Qaphela ukuba litshintshi izitayile umuntu engachamanga. 2 minutes usudunusisiwe. Hey usukhangele ngale. Usathi uyalalela suqethuliwe usuhawo. Umuntu vele oyazi into ayenzayo. Asidingi ukuthi u1 round sesitshaye izitayile ezingu6 ngezani. Yenza into eyodwa. Sibona wenzani. Uthiwa umunye wazwakala lesithi kanti izibunu lezi zimi njani esehlulwe i-dog style. Yenza baba. It's obvious sekuyikudlisa and omama balambile nje and